Ya bathi sizawuzalwa ingalabezi madoda zishiya amagama emhlabeni. Amadoda athakazelelwayo. Abo-Keto Professor, abo-Mqondisi, abo-GP, abo-Kingman Namuna, abo-Bosori, yibo labo. Sikuphi la siseParis. Hey, asisi kuphi siphelele Jozi. Sifikile sise-Free State. Yashisa futhi. Orata azange kuzodlala la, azange ngokuzoncenga futhi. Sizosiza umphakathi. Operation Tutul. Kwenzakala kanje. Ngizohlangana nomama kaMugelo. Ke ngwana wa Tshwenya, akawafuna ukwasha izitsha, akafuna ukuparticipate. Very lazy. Maro right asingeneni siboneni ukuthi sisiza kanjani umsebenzi wethu akusukubheka umntwana, akusukucindezela umntwana. Ukakha umntwana abe indoda eqotho nakusasa uzosibonga sekakhulile sekawubaba bathi ngasizwa yilabo baba laba enibabona la. Danki siyabonga. Follow me. Don't follow the page. Nna ke Dijimetse Mpheng from Tumahole Parades. I'm turning 39 in the 7th April, which is next week. Why you want to what's swing because can I want to swing seriously got doing Ellen Kamuhelompheng, one swing ha holo ha behavior handle got doing Waretella with an hackle matin to hide it into Zetlaman adiet got doing. So that's why I can only sing one hour swing for it on two sakain. Kamote one omo or some mameling got doing. Harmamelin la mewaka ware arabisa ke ngwana o sa batlong ho rumua ke ngwana o sa batlong ho etsa next ka tlung o fitlang bosiu so rona ntwe jwala ha rena e tolerate that's why re ngwaletseng ngwana wa tshwenye tlo go thusa and then rena le hope hore e tlo go thusa rena le dula nna le kamo even le nkgono wa hae wa dula lena haholo re mmotse hore o tshwenywa ke ka mo o dula re hana next ha ona ntwe mo tshwenyang so ra be ra mmatlela batho re like ba tlo bua lena like mosadi wa malome wa ka o la nna bua lena ka mo ai ha open ka mo a ke tsebe club tshantse re etseng ga be open but ke feel hore hona le something I kwaletseng ka hare a sa batlong ho bua ka yona ha ke tsebe ha sa bui ho nna o tlo e bua ho mang cause ke nna mme wa hae maobane like ke ne ke le busy ke cleaner a ke cleaner jalo ke tlosa skipper sa hae mo stulong ke sisa ko kamoreng ya hae ke fitla ke se beya mo o robetse yo o la ka tsoe ke ha ke tsebe ke ntatwa monana o what nna ke msadi wa hae an shouta yo ha ke sa wa maobane ha ke tsebe ho no tlo etsalang ka nna go re pelo ya ka ne le hloko the whole day it's full of madi pelo ya ka ke kamo I thought Otla khutla a apologize but he didn't highly apology ka mo ha itsebe ha ke tsebe a skisi ya ka mo ke tlabe ke bua maka ha ke itsebe dumelang bomme le kae ntate okay ka ditso ke Israel Matseke Zulu alright tate re tsware le ko Mojala alright channel 157 ngwana wa tswe re ke dumele le tshunaka I introduce u Gianni lo Mqondisi okay siyabonga thabela mtse ya watchisa man yo ko Paris ya watchisa yo haholo really Mojala we are very proud gore re tle mo Paris because re thotse di complaints ngata gore re fella go Johannesburg okay so this is a great opportunity for Luna le ba bang ba tlabe ba shebelletsi ba re batlang re tsebang gore bana le bothata ka mkgo go tshesang ka teng a ke batlo lo senya nako a re keneng straight tabeng gore ka lebaka la eng re le mo ntlong yana ka tsheko alright ntate ka lebitso ke Dijimetse Mpheng ke motswadi wa Kamogelo Mpheng re le biditse ka taba ya Kamogelo a sa itshwarang hantle a re sokodisang ka tlung okay wetsa Kamogelo ha re mamele at all like o bone ka re dithaka kaofela ka tlung wa tella o dintho tsena kaofela ba tlo sebetsa ba tlo etsa next ka tlung maobane bile ne ka go batla ompetsa yo maobane ne ka go batla ompetsa straight ke like ne ke nkile t-shirt ka mo dining room ya ke isa ka mo kamoreng ya hae not knowing go tlo stena ka Saturday skipper sa te yo ha hlamo yo ene ka reta ho sefapana batla ompetsa ntonetse le mahlo yo ne ke tshaba like maobane ka lo mona le jwalo so a ke tsebe ke ngwana jwang o na le anger or what cause ha bui le nna o ke traile ke mbatlela batho
ba bue le ena ha ba tlo ho ntsha se ka sefubeng sa hae. So ha o re tla mo thusa jwang a sa batle ho bua hore bothata ba hae ke eng. Mokgono Ai na he mpone o bona hantle go ke scope la ba sa hae. Mpone ka next. Ke bioscope ya gage ke everything ya hae. Nkile ka kwata ke sona a sa hopola na ntse. Ntate ola ke le ka nka seta and ke se bona go se bohloko. Ke ka nka seta ka mo ngata ka sona. A se khodisetsa ai. Hone ke na pain ya hae tlo kala. E ka reng kwala moya. Pain ya seta se ne ke mo ngata ka sona. E ka reng kwala moya. Matsatsi a ne ntse ke pain. Ha ke next. Ibile se ke na le bitso le letšha ke mantloko. so thuso e lileng la tsamaya la lo e batla batho ba le ba biditseng gore ba tlo leka go le thusa ke thuso e jwang Ene le mosadi wa malume wa ka o la ka mmitsetsa hae ba ye hae mo ba lo bua so ha ka ba mpha feedback go o tsamile jwang and then last week ke kopane le cousin ya ka she's a teacher aba go tlo etsa letsatsi ga tlo kopana le yena a tlo bua le so ke yona thuse ke ile ka e ba ala ke la mo punisha la mo betsa no ha re so metsi sa le moholo holo for ka mo betsa o na le how many years o tlo turn 20 this year o santsana tena sekolo sampana ke na school di tsamaya jwang ditaba tsa gae tlhoko sekolong taba tsa sekolong ha ke na di complain le fela maloba mo a sa batlo presenta sekolong ba bitsa motswadi so ha ke re ke tlo ya ba mplela hore no ba ilukisiso la ba presenta ko sekolong so mara ke na di complain ko sekolong hakalo so ngitshene ko ubuya isikhathi sini endlini Ai ma ba late akabe late ba late nge weekend ngathi uzifundisi ukuthi kinje wa DJ ma ka di weekend DJ yeah during the week ukhona la ekhaya and then unjani unabangani something hayi ngibona lento umngane oyiwani unomngane oyiwani ma gona le ba hanging out le bona shopong mo dula le shopong ha o mmatla la mthola shopong and batho ba a dulang le bona ke batho ba tibang uyaphuza uyabhema anakambona hayi akiso mmoni ma re utlwa ka mahemheme fela bathini kamahemheme ba re wanwa okay malaza ungafika daki wena endlini ha ke so mmoni o se ke mtha secretive o ntho tsa e dietsa okay asenzeni kanje uphilo mfana o teng ka tlo akese ha re bona re le ko kgene go na le di-camera ka tse ko re dutse so le nkgono wa gago le mama gago ke eng e setlang ko kelellong ya gago were you expecting us lebitso la ga ke ka mokgelo nkgono wa ga le moa ka bampiletse ga ke mamele ka tlung yazini inhliziyo zethu zincane kakhulu sibona sambana ngama-wheelchair impama siyihlaba manje asinasikhathi we are very impatient because the country is dirty and we're fixing the country so asifuni simoshele isikhathi gore wena ungwana o sa bueng ko ntlong today you are going to talk today it's either we do it the rough way or the smooth way. This is the rough way. This is the smooth way. Which one do you choose? Smooth, rough? Smooth, yeah? Okay. Yeah, so much more shell cut. Tinakusita bokhokho bakho nabo mama bakho labo badelelayo la endlini. Nalabo babo ngabahloniphi la eParis. Sinabantwana abadlula wena futhi ngeminyaka. Asicala ukubona umfana onjengawe emhlabeni. So now we're going to answer each and every question that I'm asking you. Why all this rubbish that you are doing? Why usaba hlombi? Why usaba utu? Yeah, I give you the age when I ask a question, you reply. answer boy Otherwise, kuzophenduka amatafula kuzoba ngenye indlela. why ungahloniphi into Why ungahloniphi umama wakho nogogo wakho? Ufuna ukuhlonipha abantu? Manje why ungabahloniphi? Yini seliqinile? Manje soyajola. So bona igroup lapho bona abantu aba useless. Awubona abantu abakhulisile. So what's your problem? Indlu enhle so. Ushota ngani? You have your private room. The new generation. You have your own privacy. Yini ziyanihlanyisa lezi zinto? yini kamela uyaphuza Yeah. uyabhema yini inkinga yakho
Ngiyaphuza. Uyaphuza? Uphuzani? Phuza. Masayra, beer. Side. Ona sa tsebe gore ke ana. Ona utlwela ka batho. A ke somjetse gore ke ana. Uyapema? Okay. So yini yenza ukuthi ungahloniphi abazali? Yileyo question esifuna ukuyazi. Why ungahloniphi ugogo nomama? Yini inkinga? Ayikho inkinga. Uyahlanya, ayikho inkinga kanjani? Uyadelela nje. Mama. Maybe atsibi. Gore o ribile ditseng. Can you explain the situation gore why o ribiditse re le mo? Ke bitse bontate ba tlo solvela bothata ba sa re hlomphe ka tlung o re tella. Weekends ntate wa mona, o fushi ntate wa mona gala hlokafetse. So ka ba bitsa he, that's why re sa o jwetsa next. Yasizwa. So yindlu yakho le. So why ungathi ufune yakho? Uyophakama khona, uyoba isiphakami khona. Ube nomfazi wakho, ufike uphendula amasofa, wenze yonke le nyakanyaka. So mawubani. Ikale bakala yeng mawubani no litawo. Mawubani. Yes. Ungizwile. Ngisikitawo. Mama. Mabana ke ga ke ile skipa sa ka se beha bethe wa hlamo ke ntse ke kolomaka wa re hey skipa sa ke tlo stena ka Saturday se tlo tsutsubana o kana wa mina skipa sa was beha wa mplela hantle ke class beha skipa sa ke se bele ka thoko and then tlo stena ka Saturday wena wa shout o hlafela so shout fe ke ga ke msadi wow wa shout Mawubani ona nkile skipa sa ka. Ne ke se ainile. Asenka aslahlela bethe. Ke robetse. Be ke se nka ke sisa ka mo hape. Abanchika. So, ujiwa ke. Sawara ke batswadi ba gago ba. Rinke as take me like as your father. Yeah. This is another Babu Mngani. I'm Babu Mkhulu. Na Babu Malume. Yabona uphethe ubaba omkhulu nobaba omncane mfana. I need to shorta ngaleyo department wena emhlabeni. You never mentored, you never had a father figure. You lost your father at the age of 6. So, let's get into it. Khulume nje ukhululeke. Kwenzakalani mfana? Athi wetsa kana. Mfana ngitshene ke. Mangabe uzizwa uvukelwa ukwata kusuke kwenze njani? Kusuke kutheni ku? Uthi ngibonise itsala phela mabani. Akusinto awuyiplanayo. So mangabe uzobe khuluma nawe yini leni esuke ikwatisa nje ekudinayo. So, una le relationship le batho ba kwa bo ntata gago. Una lo shop around lo ba bona mo Babu Mncane. Ba receive jwang. Do they like you? I can say. They appreciate you. Mama le koteng wa ba phagamela le koteng. Wa ba phagameli. O phagama mo fela. Khona ntse ke batse ba no. O ba tseba no so ba tsebi nako kaofela. Ha o gola o ile wa mmutsisa mama ga gore who's my father? Yena ke mtse. Okay, azanga o fitlhela ke re. La o botsa re ntata ga ke motho so go etsagetse so o fitile go lefatsheng. Ke mtse ba. Wa mtse. Mara sa phila ke. Ene o tsamaile ke. A gona gore tla gutla. Ngitshene boy. Unayi right yokuthi ugogo makakushaya wena uphindisele kugogo. Ngawucabanga wena. Ikhona into enjalo. Why uyenza wena? So, khuluma. Why uyenza wena? Uyazi ukuthi ugogo lo ujobe khona la emhlabeni ufana noNkulunkulu wakho uthi ngelinye ilanga uzobuya ufuna inhlanhla kuye emathuneni. Uyakwazi lokho? Hayi ukuthi ufana noNkulunkulu. uNkulunkulu. Why pho ukwazi wena ukuthi ubuyisele umntana wakho ungajabula wena maye ngabuyisela kuwe? Wesiphatha ugogo, umama kamamakho. Ikhona into enjalo ma. Uyazi lo muntu lona mangabe ngakushaya ngapha ngempama kumele uthi Khosi lo uNkulunkulu wakho lo. Bewungeke ube nomama ngaphandle kagogo. Ma wenze into wrong. Bawuchika jwang.
Adi. Adiyo. O wena nje uyedelela wena. Uyazidelelela nje by nature.